MCA wa wodi ya Tulimani cha Lumumo ni wameenda enendi kumuvoya mutongoi wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka evindani yiwetele kosa kivila cha usumbi usakwanini wa mwaka wa 2024 aiweta tawe ukasinda anena u avikite chathini cha madhiko utuini wa imale kuya mbuoni ya udhuiloni uwasu wa valangi wamenda enendi kwithiwa me oika vindani kakusakuwa tongoi aiweta tamevithite makanisa neneka na kukenga enendi Titus amakauni watumbanisya mauvo na vikite chathini cha mathiko tuni wa imale wodi ni Tulimani cha Lumumo ni wa makulia enendi kwikia Kalonzo Mboya ni vinda yiwetele kuosa usakoni wa mwaka wa 2024 aiweta tongo imangaliko ya uleita metikilite ose kivila usakwanini ukite ikia Kalonzo wa Musyoka Mboya ni muno ni muthingirile muno nandu lakini kila nendeiwe na newa moyo the opposition team yaisi ni Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka okakuya kibebelo cha ku Kenya the next election isa sawa usimame na yeye ongi cha Lumumo ni wamenda enendi kwikala metho ibindani usakwa uthengeiye aiweta tongo yengi tamamandikite makanisa ni kielelo ni chako makenga enendi. This time is a time of wakora no tongo yuti kilo mo mwita amuya imwe yukandikaba nundu andu nesie kwitha nimeothi ninoni na maithi makanisa kule Uganda mtu akatabiriwe ukayuka azia ukeka true servant of God comes from here tiwo mundu ndakathi kwa nundu nasie kwithia bangi mandete okundu naweza kwithia kiusio ongi chalo ni omwendo ule wa mutongo wa emenyesyo cia KMTC Professor Philip Kaloki kweka kulikilela chama cha Wiper na kulumwa nindi chamani cha UDA kila unatuya kuluma nacho mutula wa Kilonzo anasindana na mutumio mo Professor ne kala muingo miaka ecio nthe na ilo nokie menda obingi sana langa ya thukuma ata ciama ithini tena mwendete muno ila tena inake ba lakini nuno uda ni na mwendie muno ekale bala weki ata dia nuno kwa lakini asia ba uda tipo wendie ndilibodi ya bilingo mabokuma utoini wa imale wodi ni Tulimani sub county ni Amboni county ni Makueni Titus Makau.